افروی ساشوان سیارانه ای سال 1968 چه بوین چه کرین گوه ساله دا اف سیاره گلکی میتاتینه چه کرن 700 قطعه تاتینه چه کرن یعنی هشم متوی گوه گله کب زحمت تو بشه قطعه کدی و کیف پیدا اب خود عراق دا هر تو نابینی نینه ایک اف ماچ وان اف هر دو که شوان سیارانه گوه ساله که هاتینه چه کرن يعني هذا 700 قطعة بون أو 200 قطعة تشيكرين بجبر هندي قلت كي من سعره بيقول ما ودنا $75,000 سعره ما شونه ما ودنا $7,000 باور بکیم گله پیوندید بین حتی هم دست قوتی می خلک اروپایی همه هیچ اروپایی همه کس نافروشیدن یعنی اگه دست خوبه اینا یا نافروشن اگه فروشین سعره که هنده گران فروشین کتو نشه به سعره پیبده بو ایره بجا مجبورینش کانادا و امریکا اینین کانادا و امریکا جوا که این زان گله که مازنه هر سیره که العرضه که پیدا کن حتی بیتا مجموعه که هم بخود این نیره من دون المعارض لەگەڵ ئەم هەموو پێشەنگای نمایشکردنی ئۆتۆمبیلانەدا ئێمە دەست بەجێ هاتین بۆ ئێرە لەبەرەوەی چەند شتێکمان بینی کە لە شوێنەکانی تر بوونی نییە تەنانەت لە دووهۆک و مووسڵ و هیچ شوێنێکی تری عێراق بۆیە هاتی نەژوورەوە بۆ ئەوەی وێنە لەگەڵ ئەم ئۆتۆمبیلە جوانانەدا بگرین